Gelek spas. Di serî de spasiya dikim ji bo vexwandina vê konferansa girîng û silavê xwe ji bo hemû beşdarvanan dibêjim, hirmeta xwe nîşan didim û gelek yani wiha dibêjim ku di va derfetên ku ev komxebat çêbûne û ev xasa xelkê ku hatine gel hevdin ji bo ku aşîtiye baxivin, aşîtiyeke birûmet baxivin. Eva ya gelek girîng e, karekî birûmet e û silav û hirmeta xwe carekî dî ji bo hemiyan nîşan didim. Serkeftin ji bo vê kar û xebatê dixwazim. Dizanin ku yani ev xebatê ku tê birêvebirin yan jî va guftugû û nîqaşên ku di derbarê aşîtiyê de têne serziman û gelek girîng e divê wextê ku di rojhilatana vîn de di dünyayê de rewşeke qeyraneke pir giran derbas dibe, şerên pir giran derbas dibin, gelek deveran kuştin, talan, tünekirin tê nîqaş kirin, yan jî birêve tê birêvebirin. Li Tirkiye aşîtî tê nîqaş kirin. Evaya mijareke gelek girîng e û em dizanin di serî de Rêber Abdullah Öcalan roleke wî serekeyê esasî di vê mijarê de hebû ku derfetên wiha dane ava kirin, spasiyeke pir taybet ji bo ket û hişmendiya wî, sekna wî birûmet di zarfê izdiletan herî giran de, tecrîda herî giran de va pêngav hate destpêkirin silav û rêzê xwe dibêjim. Car din di tarafî Tirkiye de bi rastî ê ku di nav dewleta Tirkiye de ê ku car din ensiyatifek birêve birin û di vî warî de xwastin ku bi rastî vê pêngavê dest pê bikin. Ez viya jî xebateke yan jî lwesteke girîng dibînim, silav dibêjim. Min dixwast ku di vê konferansê de bi xwe amade bim, lê mixabin diyar e ku hîn di hişmendî de yan jî di biryarbûnê de ji bo ku yani mikaribin hîn zêdetir bi şêwazekî baştir diyalog ji nêz da bidin meşandinê, hemû pirsgirêk ê ku heye bi diyalog bê birêve birin. Diyarê ku di vî warî de hîn jî astengî hene yan jî hîn jî ew biryarbûna tam ku bêje bi îsrar bi biryar di vê pêngavê de meşek hîn jî astengî henin. Ji bo em bihêvîne ku ev astengî jî ortaya rabin. Da ku em karibin hîn bi şêwazeke rast vê pêngava aşîtiyê bi şêwazekî mayên de em karibin birêve bibin li ser vê esasî. Daxwaza me heye em bihêvîne ku pêşerojê li Tirkiye jî car din hevdû bibînin û karibin van diyaloga hîn bi şêwazekî rast bidin meşandinê. Naha em li Bakur Rojhilatê Sûrî, di hundirê Sûrî de merheleke nû ra derbas dibin. Ev merhele em dikarin bêjin ku merhela avabûna Sûriyê, ji nû de avabûna Sûriyê ye. Piştî rûxandina nîzama Be's, rejîma Be's, em ketin pêngaveke nû ev qonax yan jî pêngava ji nû de avakirina Sûriya Demokratîk, Cumhuriyeteke Demokratîk. û heyeb niha wisa dikarim bêjim ku di hişmendiyê de, di nîzgatiyê de, di prensîban de astengiyên gelek mezin henin. Em wek Kurd, wek pêkhateyên din, Ereb, Sûriyan, Türkmen, her wiha pêkhateyên ê ku ji bingehê civaka asîl a Sûrî ne. Ji dema serdema rejîma Be's de em bêmav hatin hiştin. Lê niha derfet çêbûye ku em karibin Sûriyeke nû ava bikin, Sûriyeke demokratîk ava bikin, tê de aştiya mayên de hebe. Yani hemû pêkhateyên Sûrî bi jiyaneke hevbeş di çerçeva kanûnan de, di çerçeva destûreke nû a Sûrî de em bi hevdûra bijîn ev derfeta henin. û em niha di merhelekî wisa de ne ku em pêwîstiyê me bi diyalogê heye. Li Bakur Rojhilatê Sûriyê ji dema ku hîn rejîma Be's hebû di destpêka şûreşa Sûrî de me nav xwe de xwe bixwe yani pêkhateyên herêmê Türkmen, Ereb, Sûriyan, her wiha Îzîdî, hemû Xiristiyan, her kesê ku li herêmê jiyan dike Ermenî me bi hevdûra peymanek îmze kir. Yani peymana avakirina rêveberiya xweser اكو جيانا ارام جيانا وكهف پرنگیا جواک زمانه اول چانده
د پارێزê me peymanek wiha di navber xwe de îmze kir. Her wiha di navenda hemû van mafan de van rengên civakê de azadiya jin wekheviya jin me karîbû em biparêzin. û li ser vê esasî wekheviyeke navbera jin û mêr de çêbûye. Nimuneke îro li Bakur Rojhilatê Sûrî çêbûye di wextê ku li hemî herêmên Sûriyê din şer hebû, qirkirin hebû, çandtêk birin hebûn, li herêma me avakirin hebû. Li herêma Bakur Rojhilatê Sûrî avakirin hebû. Evaya jî em wisa dibînin ku yani gaveke pir girîng bû di rewşên herî zehmet de derbas bû. Gelek êriş li ser me çêbûn. Lê beramber wê bi saya vê sîstema ku hatiye avakirin, ev peymana ku hatiye îmzekirin navber me da. Me dikarîbû hem xwe biparêzin, me dikarîbû hem çanda xwe pêş bixînin, me dikarîbû her pêkhateyek li herêmê heye bi zimanê xwe bixwînin. باوریا خو به راحتی بن به گارانتیا پیمان دا اولو باوریا خو به آزادی پیشیان بکن. جبو ویجی یعنی اموسا دبینن اگر ایرو باکور رجلاتی سوری یان جی دهندری سوری ده هلوشینه که گشتی چی نبویه ام باور دکن رولا ریوبریا خسر دویا دا پر سرکه پر اساسیه. و ام وسا دبینن یعنی آرامیا هندری سوری دا تی واتا آرامیا هندری ترکیه دیجی گاوا کود هندری سوری دا جمهوریتک دموکراتیک یعنی جی ام بیجن سیستمک دموکراتیک دستورک دموکراتیک هبه همو پیک هاته تی دا مافیوان گارانتی به اویا بخوازن نخوازن باندورا ارینی لسر ترکیه دکه و دناوا ترکیه دی آرامی چید به جبو ویجی ev fikir, ev roman, ev sistem diyare yani demên dirêj mayîna rêber Abdullah Öcalan li Sûrî bandora ku li ser gelê Sûrî kir bi heybet alî Kurda da her wiha bi salên dirêj ê ku li Sûrî ma gelek kesayetên din ji pêkhateyên din dîtin fikr û romanê wê bandor kir. Ji bo vê jî اگر اف سیستم ایرو رولک اساسی یعنی ریوبریا خسر رولک اساسی د آرامیا سوری د دلیزه اساس وان فکر و رمان رولکی وی گله گرینگ هبوت ده جبو و ایرو سوریه که نو بی کرد که آزادیان مافی خب بربه بی کو پیکاتین دن مافی خب بربه نممکنه سوریه که دموکراتیک چه ببه جبو ایرو نقاشا سر آشیتیه از نقاشه که گله گرینگ دبینم و ام موسا دبینن کو دبی هناك daha بقناعت بباوري بإرادة وان گفتگو ورن کرن وان نقاشه ورن کرن ام موسا دبینن کو يعني اف بنگاوا کلتور که دست بکر دیرکت باندورا خول سرمجی کر يعني شر سکنی ایدی نیسکاتیا کو ام به ترکیه را دناوا دیالوگ دا بنوک کردم سوری یعنی جی ام بیشن باکور رجلاتی سوری ام به ترکیه را دناوا دیالوگ دا بن چه پرسکریک هنن به دیالوگ بینه چهار سر کرن ام موسا دبینن کو سینور نافبر مدا وکری هبن وان گفتگو تین کرن اواناجی گلک ارینینه یعنی ام وانا موسا دبینن کو پنگاوا آشیتی آل ترکیه آکو اندورا خوی ارینیل سر سوری سر باکور رجلاتی سوری تیرکت کر جبو ویا ام بچاوه کی پر هشیار بمسئولیت ام نیز دبن کو براستی دهندری ترکیه دا او yani او پرسکریکا کرد مسئله دموکراتیک بونه بگهینه آرمان جا خواه yani فداکاری گلک مزن هات کرن خوینن سالن دریج هاتر جاندن گلک دایکان گریان دایکن کرد دایکن ترک گریان ام موسا دبینن کو ایدی و دنگن کو هینا دبیجن شر هینا دبیجن yani نلهف کرن وان دنگا کیم ببن yani رای گشتی آ ترکیت کاری و رولی بلیزه حکومت ترکیت کاری و رولی بلیزه راگ هندنا ترکیت کاری و رولی بلیزه جبو کو پشتگیری آشیتی زیاده تر ببه پشتگیری تانسیون داخستنه زیاده ببه و اراده و بریار دست وان ده
اوایل ام دزان از چما واناج بود ترکیه دبیجم جبر کو باندورا خود سر سوری جی هيا يعني حكومة تركي ديالوج ودانوستاندني وان بحكومة سوري رهنة يعني بريفابريا سوري رهنة بمرة قناة كذكري هي جبوه موسى دبینم کو دبی دوی واریده بهشیاری نیزیک بونا دمیرا چه ببه پینگاوا آشیتیارا چه ببه و حتی وصاد و نشاش به یعنی موسى راست بینم کو اگر ریبر عبدالله اوجلان لدروا به ظرف نه ظرف تجرید دا به نه ظرف حبسا دا به قارب هین daha baştır rol bilizi havale xu iqna bike her waha rayekiştki iqna bike ve rayedarın Türkiye'ye daha baştır dınava diyalog ku danustandına da be bavar dikin evya ve pengava aşiti pengava çareseri hin ve zutir bike ve hin ze baştır bandura xol ser mijara çareseri ve baştır bike جبو ویجی پر objektif nine ku دروشی گرتنه دا و ها هر دایم به داخته yani gav verin avetin avana piçki astanki çiye dikin yani peşketine aşitiye. Jbu ve az Musa dibinin dve serdama diruki da ku herem jnuda te dizayn kirin herem rojlata navin rola Türkiye rola Suri gelek gringen de dizayn kirin da گاوا کو آشیتیل وان هر دو ولاتا هبه دناف جواکا کرد دناف جواکا ترک دناف جواکا عرب دا و بگشتی آرامیت چه ببه و بگشتی چارەسەریەک پیش بکوه دموکراتیک بون ویل پیش بکوه در روجلاتا ناوین گشتی دا و باندورا خو اساسی بکه جبو و از وهاد بینم ایرو ج محافظه کارتی توتوجتی زیدتر دبی و بونه که باش لسر آشتیه هبه بهترز چونو هاتن هبه پس دکن یعنی رایدار ترکیه جی امجام خو ببینن امجی خود ترکیه ببینن daha زیادتر چک بردان زیادتر ام کاربن آشتیه نقاش بکن ام نه آلیگری پرچکرن ولاتانه نه سوری و نه غیری سوری به تجاری ام جبر کود بینن پرچکرن daha زیادتر بنگه شر نو و بکه جبركو ام آلیگری آشیتیانه ام دبیجن جیانا هفبش جبوم اساسه جیانا کومینال یعنی جواکی کو همو بیکاته کرد و عرب و ترک و ترکمن و ایدن همی بهفدورا جیان بکن ام بویا باور دکن جدل ام باور دکن حتی نه هم بیک آنیه جفروشوین دا جی ام به اصرار بیوا گریدای و پیش بخینن لسر وی اساسی از وسط دبیجم هر حسکریه کی آشیتیه دبی کو جبو و پنگاوا پیش بکوه daha زیادتر دنگ خوش بو آشتیه بلند بکه دخوازه yani Türkiye be yani dervi Türkiye be velat indim ben devlet ben sazi ben herkesek yani iro ku bahsa آشتیه تکرن دبی وارida راستی خودی آشتیه در بکوه از جبو سرو کمار امریکایش دبیجم yani madem her axaftine ki xod nav da dibêje aşitî wê demê ji bo Tirkiye ji bo Sûrî jî aşitiyeke mayende heqîqî li ser vî esasî rawastandin çê bibe destûreke nû a Sûrî werê çêkirin ewana dixwazin alîkar bin lê di çerçeva aşitiyeke mayende de em hêvî dikin ku dengê wan jî bilind bibe piştgiriya wan jî xurt bibe ji bo Sûriyeke demokratîk li ser vî esasî em dibêjim ایرو دم کو هر کسک مسئولیت بگیره سر ملی خوا و بکار بدوی سردما دیروکی دا ارکا خوا بیندیجی دا کو جارک دن دایک نگرین دا کو جارک دن خوی نرجه دا کو جارک دن ام مرحله پرگرین جارک دی فرصت که دیروکیش دست خواندانکن دبی پشت گریامه تفلی بونامه جبنگا و آشتیه را گلک خورد به هیز به مسئولیت و همو بشتروانین که هاتنه از کدوان جی و ایکو آمده کاری کرنه کدوان سلاف دکم سروی اساسی سرکفتنه جبو کنفرانسی گشتی دخم گلک سواز ام زور سپاس دکن جبو تلویزیونات ام هیوی داره که جارک دن ام لبه سالونه به هف رابن رو ام به هف دورا و نقاشه بردام بکن دیسا زور سپاس جبو تلویزیونات